Bailet tumpang chon kan lo lo ma chewa Palco mo amplifier musical instrument amplifier kan lo review le don ni hei hi ani in hu thayang hi anin a body size ai ka ron soyanga I akham phei zong intila wang zong antem kha hi a hi fit khat le achan ve kling lo ret ang vel hi ni ta mo asan zong a hi fit khat angani ta athuk zong taka hi ngzat nge inchi khat ni thumli nga ruk inchi ruk vela thuk ani bokani o ti chon hetla hian input pahni om ta jack ang chi khamo input kha pahni auma volume bass treble adjustment om boka ti chon hetla ma hian line out output lampanga pek chhuale chhonna apakhat om bokani ta hian power button on le off om boka khakhan ni natlang puinian hunglama sona cable e hemi power cable le lo vela kha om ta mo an quality hi athapa nga ya du thu samanga tha intila kan soisol om lowetin heng hawa hi tundin munari chuna price chu kan nei dana zirina in thak ve ze langa mai ro chu tuna hian rupees mo sang thumin kan sel dona tuna hian mo heng ho hi rupees sang thuma zo kan bung ro zor shima hi atlom zo kan zor shina wang hianin I atha ani atloma wang han kan pe kan quality che mo in no ti ange atha khop me branded lo te point to hitlom zo kan pe ve kan ti kan soitel du a mo ti chon e hetla hianin hei englo battery mo DC connect na om bokani hei minus le plus angin om boka hei DC atanga lalu da du tan pon mo abok boka he tain AC om bokani chung ho chu ania ti chon he chung lampang hi hei leather angin an tuama intira an tuam kan ti don nge leather chung lampang hi mo anal ko mai tlai plang te poin ki ma hi leather in I an belani aligning kan ti bai don ni ti chon sira hian hei a guard plastic guard mo kiltina hian in an vuat thau bokani o kiltina hian in plastic guard a kelama pokon an vu ve kani he tilai hi thira ni a thir phena khuanin kuin hu thai chuanin a mesh lining nu maniang deuh deuh om ka sia bokana mo khatiang khanin an quality solid tha ri nul boka hei hi o ka soi thei ngil don hei hi 25 watt ani bokani o 25 watt ani a za pui om lo ani rupi sang thum man bor vel chuanin du thu sama tha ani ti la kan soi sol om lo ve mo music mani ina kolatan te performance than puna tlaka khatiang khan music mani ina kol le in zero non beginners le etc tan khan ina thakop mai du thu sama tha ani a dor le englawa phei chonin enila karin dan chon heng ho chu sangli janga sanga ti man bor vela in hu tur ngo sang ruk ti man bor vel te in hu tur hawa kha ani ta ke ni chon sang thum chawin kan zuar ni ti hian in kan han soitel le shim manga ke ni hi ina tanga bungro kan khoya le plus kan bungro shim hi tomzo kan pe ka wang hianin enge customer te tan hina man hla a dor ti re na kan price kan te khin chuanin eng tiang nge o kan in hla dan hi a thena chon 50% thok ang hinita atlang puin 50% ang deu thok hianin kanin klom hlaya then khat kan bungro nei dana zero le product zero khani thena chonin 30% na thana chon 40% te thena phei chuanin heta 60% 70 80% don in taw leite pona mani mo guitar kan nei te po khi tilama kan tilang zewange e ngau te po hi tiang khen u ki le te tilama te so tlama te po sona omani o guest of te ki ma hi ta sang tel sang khat sang hi sang thum don na bungro zil khanin anin taw hlaya dora mo keinena sang khata kan zor hi dora chon sang ni zanga tenan zora sang ni ka zor hi dora chon sang thum sang li tenan zor le deya khatiang khan mo chu wang chon bungro hi kan zor tlom shima a quality hi thalo mo ten lo til lo ange du thu sama thani ti ha kan soitel le du ani